Harapnya galak keluasan lah. Jangan pelukan ya, salaman aja kita ya. Salaman aja ya. Yang udah mundur ya. Jalan maju. Barakallahu fiikum. Ya, pelan-pelan. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Amin, amin. Ya marhaba. Barakallahu fiikum. Ahlan wa sahlan. Insyaallah biar jadi anak yang saleh. Insyaallah. Ahlan wa sahlan. Ayo semua sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Amin. Ayo semuanya wafaqakumullah. Kita minta maaf kalau selama ini ada kekurangan, ada kesalahan. Kita akan pintu maafkan sebesar-besarnya. Sampai ketemu di tanah air atau balik ke Mekah. Amin. Salam dari Iran. Waalaikumsalam ya Sayyid. Kedim cuy. Doa ya Syed. Sana jalan ke Padang. Ya Allah, Padang sana. Takbir. Mundur lagi. Terus. Bismillah, tawakkal ala Allah. Ayo semua. Assalamualaikum. Orang baru beli lagi. Itu
Usama. Sino mobilnya?